Good evening, ma'am. Evening di tajo. Morning tayo. Good morning, ma'am. Ay ngarang takpada takpagi taga screen se pra amta failure me kaino taw ka haidi internet se failure do ko. Ngasi se hape ngarang takibda hape revision tawraga aduduga kaino tawrake. Ko ma'am ubi ko. Okay. Excellent connection like kano tor yam kuina toragadi yade yam kuina toragadi aigi net se ekta tatki ko aduduna khara thuna torake ngasi se digital money do adu evolution ge ko digital money do adu evolution ge ye ngasi ko ngara akoina money gi matang na ninga money se haurakpagi history hai tare ko barter system degi haure barter system se koina khange hai taragadi barter system sida aina haidi commodities ani ko manadaba commodities ani ko exchange tongnabado change tongnabado ado money yaudabida change tongnabado adu barter system ko masigi barter system sidagi akoina barter system se aina orange ama leire nangna cheng leire rice leire apam pam dagi matung ina aina rice to pam taragadi nangna orange to pam taragadi exchange tongnadini ko adu duga kadawma barter system se dumaina lei dubu barter system se taw matamda ayadi apam ba haibasima leitaba yadeba apam ba haibase leita taragadi exchange tongnaba yaroidini dana aduduna barter system se demerit yamna lei ko sisima khangbro adu apam ba haibase apam ba haiba pot se manghanabagi damakta akoina coins habse puthorieba ko coins se akoina gold coins ahamada gold coins ana seasonarami gold coins ida ina ngana haigre gold coins di orange ka rice ka se sinanaba honaba matamda gold coins ina kadoba mana marakta leiraga gold coins da change toraga exchange toraga ai orange di gold coin ani ga mane rice ina 10 gold coins ka mane adoi taraga di gold coins ta han ontho oga aduduga exchange tongnabaduni gold coin se mu lae ko gold coin se mi sum yam khalakpadagi khoi gold coin se puthokpa ngamaktre ba min tawba ngamaktre ba ko aduduna gold coin se in gold coin se tasena gold coin use to se kari gino haragadi matamduda extrinsic adagi intrinsic value haina lei gold coin gidi gold coin se kona melt toraga mase atopa paisa rom do onthokpa yabani na mase intrinsic value su lei ko aduga coin masa se paisa hoina su sijina bi yabani na man extrinsic value su lei aduduna extrinsic value su intrinsic value su leiba gold coin chana sijina rameba adudagi mi sum yam khalakpadagi kadore silver copper the change story sum copper the change story iron aduwaina change sum torakpadagi magi extrinsic value se handagre na to sorry intrinsic value haide magi nungi oiba value se handagre ko intrinsic value se aduga extrinsic value se adum leng da bida lai hore ko aduduga intrinsic value se handara kanda last di coins copper coins kan torok se koigi min tawba aidi paisa se saba khotpada yamna nungai raktabani na karida onthor e paper money da onthorok pane ko paper money se magi intrinsic value sidi leitaba gumme haidi china macha mani mai chamda kadang sijana bi ai ko aduga extrinsic value sidi haidi mana lupa kun tha taragadi lupa kun orani kuntra taragadi kuntra orani aduga extrinsic value se paper money da di kanana lepe haiba aingra haigibdo extrinsic money se paper money da di koina legal tender haina malai legal tender sina pi legal tender se paper money gi di kanana pi habaduma ai musik ngarang nei nagri ko paper money gi di legal tender se kanana pi legal tender habadi kaino masigi extrinsic value se lupa kunni haba ko masigi extrinsic value se lupa legal tender hai se kaino legally ko sarkar na pi base koigi court chalaga wakat pa matamda koina paper money se paire dana ko
दुगा RBI दा नत्रगा कोइना बैंक दा चलगा हाइबा मतमदा मसी लुपा कुनसे मागी एक्सटेंसिव वैल्यू पियो हाइरपम हाई दोइने एक्सटेंसिव वैल्यू को लुपा कुनजी की एक्सटेंसिव वैल्यू से माना कया दो थोना पिरकनी माना लुपा चपी दो इन पिरक पुसाई लुपा मंगा चपी मरी इन पिरक पुसाई पैसा लुपा कुंदुगी वैल्यू से लुपा मंगा चपी मरी पिरक तारगदी ए लुपा मंगा चपी मरी ना लुपा कुन सादोइनी दना अदुदो अदमाइना एक्सचेंज तोबा याय अदुनेबे एक्सटेंसिव वैल्यू हाइसे पैसा ना पैसा दो थोपा याय RBI दा इना लुपा कुंजी की वैल्यू पियो लुपा कुंजी की वैल्यू लुपा कुंजिना अखोगी सरप पैकेट अनि फंगे सरप पैकेट अनि पियो हाइदे RBI ना पीबा ngam that's not the value extensive value nate ba dudi extensive value hai taragadi money se koi magi koi ke hani legally use to ba ya ba magi paisa je 20 ne legally use ba ya ba paisa je 20 ne haidi kano se money gi amount se 20 ne 20 se na kadawga har kanda पोसक अतोपद लोइन ओंथोपे याई को खुदम में हार कांदा दुकान चलगा दी दुकान दा कोइना लुपा कुंजी कनो मिमी अमा फंगबगुंबा नत्रगा तो पोचै द ओंथोपे याई को मतम दगी मतुंग इना हाइदी पैसा लुपा कुंजी ना लेबा याबा पोट लेगनी को अदेगी लुपा कुंछा ना लेबा याबा पोट लेगनी अदुदी एक्सटेंसिव वैल्यू होय तसेंगना एक्सटेंसिव वैल्यू दुदी नते बट तबदब एक्सटेंसिव वैल्यू हारे तारगदी लीगली अखोगी सरकार ना अखोइदा वैल्यू अमा मनी की वैल्यू अमा पीरिबे चेदतुना को सरकार ना और RBI ना मनी की वैल्यू आई लुपा कोन चपी से पाइ मतमदा RBI ना हाइदुइ से कइनो I will give this owner 20 rupees है पैसा लुपा कुन अइना masigi chedat se out of me to the pire have to new just imagine like kogi belu amakakni ko belu amakakni masigi belu sina atoba poto ontok pa yaba belu amakakani extensive belu se ko so every paper money kudimakta extensive belu se lay aduga extensive belu se lay te se kanana harakani legal tender na harakani legal tender da kai harakani legal tender do lay hai taragadi RBI na natraga legal tender hai se RBI na pi beduni ko na yadoini RBI na pi hai di ko na yadoini aduna traga na sarkar na pi ba paper money si di RBI na pi ko ayamana RBI na pi lupa ani chapi paper lupa ani chapi dage lising chapi si paw se RBI na pi under RBI Act 1934 gi matung ina ko aduduna RBI gi governor na mandugi paisa lupa ani chapi dage lupa lising chapi si paw se RBI na sign tawani ko adu lupa lising ani chapi lei but tawada lupa lising ani chapi se sawa tokre hujik lupa lising ani chapi jing je loina mu loction gare lupa lising ani chapi jing je amu hana print tawr aroi ko hujik phawgi oina di aduga kari akoi gi paper money sida lupa chapi paper money ma leiba lupa chapi paper money jidi akoi gi sarkar na finance secretary government na print tawai RBI na print tawde ko aduna ma se lupa chapi dugi sign je kanana sign tawni hara kana finance secretary na sign tawne ba under the karamba coinage act 2011 gi makhada sign tawrakane ba ko sibokti gyan tarne na khalle aigi wakhanda di ko coinage act makhada aduna kadawga hara kanda RBI na PVCD RBI is the independent body ni ko RBI is independent body ni na mana ek ke makhada torok pane ko ek hai di karamba RBI Act 1934 ek se semtok trigai di RBI na paisa je dum leirani ba duna moi se unlimited legal tender pire unlimited legal tender have the extensive value se unlimited magi limit leite be expiry date leite hai tare ko paper money lupa ni chapi men nang na pai ba matam da lupa ni chapi se lupa tara chapi ki paper money men nang na pai re khala se masi dagi na sahi kun cha ni fu yang khai anytime chatpa matam da RBI have poche leiraba RBI Act 1934 che leiraba doi taragedi nangi paper money do adum chatna ga ne ba ko haidi magi limit che expiry date che yamna loiba nai da ba pot oi doi ne ba aduga coinage act ke makhada tawbadi coinage act 2011 ke makhada tawbadi kadawe government ke makhada leibani na government che handak na BJP ore mathang na
kanana oibra BJP na ora so atopa government ama change tor matamda anytime ai lupa ama chapi se ai print tor legal tender loigre harakpa matamda kananta na thingba ngamoi ko kananta na thingba ngam adugumba matamda di koina limited legal tender haini limited legal tender haibagi maram di kai gana haragadi lupa ani chapi lupa ama chapi se ngasagi che lupa ama chapi se anytime moina print tor natraga legal tender loigre harakpa matamda koina adum toy coins kita mo yang se coins ta koi da lei se lupa tara chapi lei lupa kun chapi lei adagi yangkai chapi paisa lei ko paisa yangkai lei adagi kano lei lupa chapi lei lupa ni chapi lei ko lupa manga chapi lei lupa tara chapi lei ko lupa kun chapi lei coins ta ni ko sisina masisi kanana print tauge kanana min tauge haidi kanana same ge haragadi government semi under kanagi coinage act 2011 की मखा द को अदुदुना कोइन द दी आरबीआई हैव अ पोट से सुथा थारा मरोय को कोइन द था दुइसे सिकी कनोगी चही दुमा थारनी माने मिन तब चही दुमा अदुदुना कोइन गुम सिकी कोइन गुम से गवर्नमेंट ना साबनी न को गवर्नमेंट ना साबनी इंडिपेंडेंट बॉडी आरबीआई गुम ना साबन न तमनी न मोइसे आइदि मागी लीगल टेंडर मागी एक्सटेंसिव वैल्यू से हाइदि कोइन मा नंग खुत पाइरे बको अदुगी एक्सटेंसिव वैल्यू हाइदि मंगोन द इरेबा कोइन से लुपा मा हिने इरेबा को हाइरिबा कोइन लुपा मा हिने इबसे मसी दगिने चही कुन की मतुंगदा लुपा अमा की वैल्यू पैसा दो चटनागी दबा याय कहिना दि गवर्नमेंट तो सुम चेंज तौदोनी ना गवर्नमेंट ना नि पतौर अगदि ज्ञान ताई को दुदुनी हुजे फावा अदम चटलिब्रा को okay sorry kano ka tawag si ko sida loire coins ki loire ngarang demand draft ki so ay ngarang di ta khrabani ba taw do ay amatta ay di ngarang ido kaimta ulam dre ngarang ki video do amu hanjal le ko ay ngarang si loin ta khrabani bank ki money deposit money check sida mangyeng si ko check ama koina check ama chana ba ya ba check ama hai se karam kamai taw ga har kanda nupa ama na check se pai raga nupa ama na magi bank maming idoino SBI oraga di SBI bank SBI check na ira ni ko magi check sida nupa sina mana magi bank de lawro doini check se ko aduduga check sida mana number paisa khara ira ni ba chara ko check sida mana paisa khara ira ni ko mana ado mana iba paisa se masin mana iriba check sida iriba paisa se sisibu aikoina magi bank tegi paisa lokthok toini haibse aduduna maram oraga ma se ma masagi check iriba no pasibo koina drawer ko ebo ko drawer habedi kaino paisa ma lokthok toini ado check se aina angonda aina lupa tara lupa yangkai natra lupa lising ama lupa lising manga nang lawzaro haibse aina check ta iraga pirak taragadi ko check ta iraga aina pire kanada sigi pay sida so to check se aina ase megidi aigi bank tigi lokthok chadone ba aina ko drawer aina but tawada bu check se aina paper money gi ta pi be money gi ta kanada pi de ba pay da check ka pina ba leida na ko as ai lupa paisa de huji outre check ona ira ma ga check ona pi do adu do pay da pi de ni pay even pa sida ko adu ta pay sina kari do di ba bank magi husiki SBI bank magi di SBI na ko SBI bank sa salaga mano ina lo thodu ba doga bank se magi drawers di bank se bo ko na drawi hai ko drawi har ga khani ko bank se ko aina check se pura ga salaga check se bank de lo thodu de ba pot se si se bo ko na drawi har ga khani ko drawi bank se ni drawi hai du se ko bank se bo koina drawi har khangni ko check se iba matam da koina okay check se iba matam da koina check se adoi taraga de koina masi check se ain isana izaraga lawjaba su ai ko akoi aigi papa do adudo mana check se mai masagi check ne izara thamme ko paisa ja lokthok pada nuai na ba ko ATM degi satta draga so ai bank direct chalaga ai paisa lawba ya
ATM dagi lawdabida check se paraga yam nungai ri se ko SBI bank dagi ai paisa de lawdraga ai SBI bank dagi di ai tolob se satpa matamda tolob change ba la ma chare khala se ba la ma cha ba SBI bank dai satpa dadi ahum lak mari rak dagi hena satpa ya de ba check se pu taraga di check se na lupa lising yang khai jadum satpa ya ba check se lokthogadi aduna bank ama dagi aina check se lokthog ai gi isa gi bank account se sidagi ai paisa de lokthok ke hai taraga di yamna lokthok ke hai taraga di ai gi isa gi check se iraga thamjadoine ba aduduga ai isa gi check sida ai isana ijaraga ai isana bank sida chatlaga ai isana lawjaba oi taraga di madudu akoina open check ko ba ko open check kari haba ai isagi check se ijaraba aduduga ai isana chatcharaba chatlaga bank tagi ai isana lokthok cha taraga di adubu open check ko ba ko kari gumba aina ai gi check se iraga mi pay ma da pigaraga pay ma da pay is na hai doine nang lupa la yang kai oijaro haina pay is da ingona pira ani ba ko pay is da pigarani aina ai ichan pi da ai lupa lising kun pininge khala se ba lupa lising kun che aina ichan pi da pi gi doine ba ichan pi na ichan pi se pay tare ko lupa lising kun che ado ichan pi se check mana du paraga di check mana du che ne ba ko madu do paisa lokthok kai tare gi ichan pi na ai gi bank da chat khrane ba ai gi SBI bank du da chat khrani aduga check to kullu doine ba mongonda SBI bank ta ai gi dadana se sumaina lupa lising manga satlo na hai check se aduna bank nangonda gi ai lupa lising manga lawba pami na check se bank da pisan doine ba bank da pisan ma tam sida kaido ga har kanda bank sina kano do ya chumme khole check phasana tawra kanda ai chanupi da ka lupa lising manga je pirak doine ba adudubuna aikoina bearer check ko haibadi admaina ichanpi dagi tawraga ichanpi gi through dagi lawraga ichanpi se bearer tare dana ko check to pai ba mi do tare dana ko ichanpi na paraga puraga bank dagi lawraga mana paisa sa charubudo adudubu bearer check ko ba so current affairs amada NPCI gi kuthang da check transaction system ana ama link leba masi je kaino check se check mana id check akoi gi ibase check se wrongly ko wrongly withdraw tawgidana bani withdraw tawgidana bani habidi kaino paisa masing je aina lupa lising manga ire lupa lising manga se aina lupa lising manga ire lupa lising manga se kanagumba mana lupa lising manga se zero ma hapchalaga lupa lising taru oina chingbi yaroitro yagini dana taru oina ga chingbi yagi dana adugumba do thingna baini kamaina thingi do yeng ai harake bu ko NPCI sina kadawga harakanda ba id drawer aina iriba lupa lising yang kai se aina iriba lupa lising yang kai se aina lupa lising yang kai se i doine ba aduga ai chanupi da pi doine aina lupa lising yang kai se iba matam sida aina photo man nam haurani ba photo se id aina lupa lising yang kai iba se aina photo man namaga ai gi bank da thagrani ba bank ta hana thagrani ba aduga ai chanupi sida pi gre ko lupa lising yang kai ka salona ai chanupi sina yamna singba sadana mana zero ma hapsalaga lupa lising yang kai do lupa lak manga da on thokre lupa lak manga da on thoga bank da chatlure ba bank ta aina ngasai thage ba photo do ha aina ngasai thage ba photo do bank ta leiramane ba da bank na harak tuise nang kai gino nang na zero ma hapsalise ya ro adudi chalo kano to id adu ya ro cd nangi check se functionable function to ba ya ro ko di check se season ba ya ro hairak toine duna camera ani leini camera ani habidi kano drawer da camera ma leini camera dagi bank ta camera ma ga leini haidi ai check mana se photo namana ma ga thana na bigi damak to ko photo namana ma thana aduga scan tawraga karamana chumi karamana haidi ma semtorok ta do check tawna bagi ko NPCI haidi ko national portal national payment corporation of India ha ko ai se ta kaw em se ki pot okay demand draft overdraft demand draft ai sina kaino ha jama yeng se ko
demand draft se koina MU kanogumba university gi admission tawgumba dugumba yam seasonary ko objectively yam seasonary but thaina yam seasonary MU gi SBI bank laidana ko adudaida aise demand draft hadi MU sin haidoine ba demand draft ki kuthangda demand draft ki kuthangda aingonda payment piro on demand draft se adu taragadi MU gi SBI bank da chatlane ba ko MU haragumse SBI bank da chatle ba ko demand draft se moina demand draft se ki maming se mana thola ani ko demand draft ko in the name of MU in the name of MU gi maming da ko demand draft amaina chingtho ne MU gi maming da MU ju tharak to ni ko demand draft se da adu ga SBI dige aina lawrani demand draft se MU gi maming da adu demand draft se aina parani demand draft se law matam da paisa change be demand draft to the e ge da paisa any amount oi be ko demand draft se da adu gi demand draft se da SBI da paisa change ko paisa je pisalamani SBI da demand draft se aina por ani demand draft se aina aina emission tawbagi form thajam MU da gumba DU da gumba aina form thajan ba matam da demand draft se aina pisalani ba ko demand draft se pisalani demand draft se pisalaba matung da MU sina demand draft me am ji khomjalani na ko mangon da loina pirak toini na student me am gi de adugi demand draft me am ji khomjalla kanda demand draft se SBI da mu chatlani ba SBI da chala kanda demand draft da irakpa paisa degi demand draft to kare kara do loi check tawra kanda demand draft da irakpa paisa do SBI na mu pira ani ba MU da masi sina kaidauge hara kanda koi gi thabak tawbase SBI paisa nungsa gi thabak sidi SBI na loina paigrani ko SBI da thabak sina bugumane ba ko paisa nungsa se adi MU na direct pairoi ba adu taragadi corruption gi chang handar ani natra adu mana demand draft se tawba aduga overdraft se mu hire se ko demand draft se khangani ko overdraft se mu khang overdraft se di akoina overdraft se karam ka da hainai ha koi ka na koi state government se overdraft tare ka haina dro adugumba haida bai se kaino overdraft bai se kaino ai gi pidi budget to adudagi hena aina season abdo ai budget se ai budget se lupa yang khai ne ba lupa yang khai do ai lupa yang khai digi hena ai puthok pangam de ba adubu chawa da de lupa kontra gi chara ba nifu gi chara ba doi tar ga de madu du overdraft to chawa hai ga khang ne koi manipur government yam tawi ba do withdraw money as a loan with insufficient balance ai gi balance account di lupa manga ka yaw ba aduga payment di lupa tara pi ra ba ina payment to ba se asigumba di overdraft se karamba bank account da tawge haraga de example ni ko ina haise ko jandan account na ma legitro thaina koi gi free da paisa ama phau thada da bida jandan account hang ma yare na tawna gi bido jandan account se lupa lising sidaista jandan account de ko na lupa lising tara se withdraw to we 10k ko 10k se withdraw to we without insufficient balance balance bu yaw de bida lupa lising tara je sijana we ai adu loan gi time ni ko overdraft sina kamai to ge hara kan da loan gi time ni overdraft sina but tabadabu overdraft hariba loan je masidi yam thuna lokthokpa yai but tabadabu interest yam chawi ko aduga yam thuna jo singdaba yade loan di akoina yam kuina changi paisa yam na chawba paisa jo lokthokpa yai aduduga tapna singna su yai dana ko amaga mu yekse electronic order digital payment pasi jini ko ngasi gi main topic se electronic order or digital payment has a kaino ba any device of seasonaraga electronic device of seasonaraga payment of busi ko electronic order or digital payment har khangai ba masidaista masigi any digital device of seasonaraga paisa normal money je seasonada paisa che gi paisa or khagi coin ka seasonada bida kano di khagi device of seasonaraga tawbase sisipu ekhoina electronic order or digital payment har khangai ba ko एक से कदर करम मखल की एक की मखादा मसीगी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट से तौबे आगे हर कंदा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को सीगी मखादा तौबे को एक से जो खंसलो को मसीगी एक से कनाना सिजने RBI ने को पैसा की वही तारगदी थबक फुदिमक से RBI ने लोई तौई को मसीगी एक से RBI ने यूज तौरे अदुदुगा करी करी पुथोरे माना कार्ड पेमेंट का से पुथोरे कार्ड पेमेंट है भी कहनो ATM कार्ड
any SBI bank or bank any bank amagi ATM card pi dana ko ATM card pi rise ATM card ke through da koi payment tawi like akoi gi dukan da chatpa matam da dukan da ATM card reader leiraga di ATM card reader da swipe tawraga payment tawba yai natre haragana aino online da paisa kakpa matam or Amazon da dagi kari kara da kano payment tawba matam da ATM gi card ki number to ne expiry date to ne aduga CBB ane ATM card ama ibani number humgi adugi number to ne hapsala kanda payment tawba yai ko OTP budi changi OTP to namaga ATM card payment tawba yai asina card payment ni ko card payment da ATM card makhan me amam legre like kano Grovel bhai ama bhai bani ko adagi amo number 2 da kaino e-payment sina mayam ama legre like GPay PhonePe ko adagi PhonePe ga na le jikte ai du khangde ngang na da tabani du adagi payment system mayam ama legre ko adugi hariba payment system mayam jikse sigi online payment system mayam jikse RBI na loi sena ga doini RBI ge through dagi loi torok ga doini ko adu karambe eki makhada payment settlement system ek 2007 ko aduga software se ai haige bu ko akhoi electronic device oiramina electronic device mayam jingsibu control tawna hona ba matamda khoi electronic device mayam ama seasonal to ne like bank ta so khoi computer seasonal ni dana ko GPay kari kara payment tawi ba mayam jingse computer da so khoi kai haini computer da so koina kano tawdini dana ko computer su yengdini dana moi myam no kari tawi kari tawde ka haibagi mong do bank na su yengdini dana aina phone da ai phone sida GPay kari kara copy myam jingse electronic device ne raga copy ni na adi bank na su koi electronic device ne raga yengam doine ba ka ma je karai da copy no kari da tawi no kamai ka paisa kya copy no paisa kya yawi kholi asi myam jingse loi manage tawna ba hona ma tamda computer achawam change ba moigi bank manung da su bank manung ka computer se kari akhoi bank manung ki computer sida kaino software am hape ba ko software gi maming se kai kauge hara kanda core banking solution natraga core banking system hara sa khangai ko core banking system core banking solution hara ga khangai masigi apps hape ba app hai sorry software se sigi software se CBS hariba core banking solution or system harise masi je bank na season bank kana na season bank na season ka adu taragani bank na kadore bank na digital payment je tawna ba hona ba matamda kadora ba CBS season akoina kadawi akoina computer season na ba hona ba matamda akoi kari software season akoi computer se any computer ama season matamda akoi windows season adro samana na akoi phone se ai phone se season na ba hona ba matamda akoi kari hapai Android phone gidi Android ki software ja hapsal idana ko chapmana na bank na online payment je tawna ma hona ba matamda moigi computer da kari happy CBS happy ba akhoi puna maki online payment GPay da tawi ba kholi ba mayam jingse ngasai gi CBS na loi control toro ka ni ko adu da makhang se CBS ki mathau se ai explain toro ke ba hosik se ko GPay dagi kamaina bai paisa ka pa kanda CBS ai sena kari thabak toro kanda kari toro kanda ai gi GPay dagi kapi ba magi part se aina GPay da lupa lising manga kapi ang khala se ba asi se karai dagi kari gi khuthang dagi chatli habi do ai hosik explain taw jara age ko yare ko ngasi gi topic main topic se sini ko ngasi gi topic se chapa maroi sing ngasi di internet se khara nuai ba male ko GPay se yeng se ko GPay dagi aina paisa se kamai na kap ke habi do yeng se ai gi GPay gi account ta ai lupa cham kano le lupa yang kai lupa lising manga le ren khalase ko lupa lising manga le ren khalase GPay gi account ni ko mobile banking any mobile banking GPay gi account GPay hari sisu akoi gi any mobile banking service to ba man ko
aduga GPay natraga akoi atopa oirsa GPay dagi hana lawrasi ko GPay dagi GPay pare aigi phone ni ko se aigi phone gi GPay dagi aina lupa lising manga se 5k se kanoda thaning eng khalase ba kanada aigi friend amada thaning eng khalase friend amada aina paidui ni ko phone se ko GPay ni se GPay je kamai kari symbol to GPay ko GPay ko GPay se ai lupa lising manga se thadui ni ba kanada imanaba amada ko ai thadui ni ba thaba se da GPay da aina haidui ni order option dui ni ba kari haina send 5k ana haidui ni send 5k hai se aina haidui ni ko GPay da send 5k pin code ka namdana khotana tawre ahan ba message se karai da yoni channel adapter haina ma le channel adapter ko GPay gi software manung de dum yawsa dui ni ko se channel adapter sina ka doge hara kanda thajal ai se send 5k se GPay kanona GPay na lokshan ani GPay manung da mana wakhan je khanjarani GPay 5k jibu ma masa jibu 5k yawra ba check tawdui ne mana check input tawri jibu magi bank account jida bu magi lupa lising manga jibu yawja ba lo kan ko dagi information prepare tawdui ni ko prepare information ko to send to CBS yung ko CBS hai se software am khakni software sina khangnaba language sai tare ko software sina khanggadaba language se aina send 5k se magi number da kari hai send 5k se number da dot ka tawraga kari magi computer da CBS hai software sina khangnaba moron da loina ma ithok adune du channel adapter sina tawe ai phone ma sada dum yawjarani ko GPay apps hapok matam da channel adapter je dum yawjara ba channel adapter sina loina ma haira ka dui ni GPay da nang paisa pa ka pa ya ba bank ka link phasana leibra network service leibra internet yaribra kholiba masi myam jing che input se nang input toriba mong se loina ma check tawgrani ba ko check tawraba matung da karigumba lan taragadi error wrong format natraga transaction do yadre ko taradi error la error natra haragana transaction kind of failure insufficient balance adoda error ko insufficient balance nangi paisa lupa lising manga yaudi ni hena ko la ni ba hanba information ni ko mana sida la is big chara is channel adapter dagi sije GPay ma sa dagi ni ko habedi internet ya de bo haibo su insufficient balance bo haibo taragas ko masigi poche laktraba code se chatkraba unga ga ko GPay se smai taraga pin code se namgraba pin code se namma kanda insufficient balance la ne insufficient balance natraga banking server down bo haibo oiro ama bo oiro information se la ne adu duga karigumba banking server down natabida or insufficient balance natabida ko tawtaragadi ma je direct bank ta yograni bank ta yograni aigi information lupa lising manga piu haiba poche aigi bank ta my bank aigi bank se kaino SBI bank in khalasiko SBI bank ta magi computer ama lerangani dana this is SBI bank ki computer duni ko sise computer ama lerangani magi system hai computer hai ba ne any system ama lerangani computer me amora mainframe super computer boy be adu daida CBS hai je ngasai gi software do CBS se hapchalamani adu taragadi mana ngasai channel adapter se na prepare tawri se kaino ngasai gi CBS se khangna bagi maron da ne ai 10k piro hai se CBS na khangoi ba kasu 10k channel adapter se na 10k ai te anate se 5k pio hai se ai di magi language se di CBS na khangma maron da on thoga ngang gi duine channel adapter se na CBS lupa se manga piro ko se Johnson na natraga kano na ko piro hai duine adada ase magidi CBS se brain of the bank ne ko brain of the bank mana bank ni ko adu duga kadoge hara kanda mana sana du se kano transaction ID ga se mana pira ane transaction ID karigo manang se transaction ID phangaba CBS se yawram ni ko transaction ID payment tawo matam da transaction ID je nangon do ul aba adu taragadi nangi bank to yawram ne
gyan taraba transaction ID ko pira ani transaction ID pira ani adagi fraud na tabra taseng na lupa lising mga piro hai sibu akoigi bank ta thamamba nupa du na ro tawri sibu fraud check mara ga tawbirani ko adagi khwai maru ba main function routing ko routing hai se kaino har kanda se routing have meaning de koina yam simple loina har kanda path choosing ne ko path choosing path choosing routing se tawdoi ne ba routing se path choosing ne routing se sigi matang sa dai ama ka hierarchy CVS aba software sina khoigi khwaidigi efficient oiba ko khwaidigi efficient oiba khwaidigi kano paisa thabada thugadaba pot se khalle paisa thabada thugadaba pot se khalle routing se ahum lay lamben ahum lay mana chatgada huji ki oina diko lamben se ahum lay ko routing se karamba choose tawdoina hai sidi CVS na khallani ko routing di kari leba ahum leba amana kanano harakanda NEFT ko amana RTGS amana kana RTGS ko degi sorry ICC pulapun e RTGS maya e ganti ko IMPS abama ko adagi amana NEFT abama ko amana RTGS abama ningjing naba sije IMPS ko IMPS se sijina aikoigi kanona NPCCI na sije kanana link maneba NPCI na ko National Payment Corporation of India hai ko sisu NPCI na ko aduga sina RBI na ko RBI na ko moigi aidi path routing hai je path choosing hai bani ko ngasai gi lamben to choose tawdoine karamba lamben dana kano tawdoino hai hujikti hanadi sumaina lambe je sumaina choose tawrame CBS brain ni ko mana khandoi ni ko mana lupa lising manga thawai je lupa lising manga je karamba lamben dana hena thuna thaba yani habase mana thidoine sumaina thiraga IMPS ta thajira ko NEFT da thajira RTGS ta thajira hana gidi hana hierarchy ge ko thain kano hujikudi RBI gi reform tawgare thaina gi matam sida di kamaina choose tawge kana brain je kamaina choose tawge har kanda koi gi thaina gi matam ni ko si se ai muthalake ai explain tawna bai khatangi numidang gi matam da oirak taragadi numidang gi matam da paisa da thaw hairak po oi taragadi IMPS khangi ne numidang gi matam adu natabida numidang gi matamda thaw harap numidang ayda IMPS se khangrani numidang da ina pesa thaw na haram daragadi IMPS se khangrani adagi karigumba weekday oraba weekday habadi kaino ngasai gi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ko weekday so oraba ko morning da oraba weekday oraba night nataba ko numidang da natabda weekday oraba aduga kaidoba morning ko ba oraba ko adu taragadi NEFT se khangine gandai ko weekday oraba morning oraba NEFT se khangine aduga karigumba paisa je yam chawraba 2 lakh kumba oraba 2 lakhs kumba oraba paisa je yam chawwa oraba ko RTGS se khangine routing se kaine ba magi lamben do ne yam thuna thawa yana ba gi damak ta paisa je mar hairi ba paisa lupa lising manga thawa na hai se yam thuna tharba yana ba gi damak ta lamben khara phaba ma khansi haina sumaina khanbagi wari ni IMPS NEFT RTGS aina GP phakto pa matamda masigi word chi am toin thengnarangani IMPA kano ka se IMPS adagi NEFT RTGS se tasembagi di IMPS se mai se kai hage hara kanda immediate
immediate ko immediate payment service haibani ko service immediate payment service haibani NEFT sina national electronic fund transfer haibani ko aduga sisina kaidoga harakanda sisina real time gross settlement ko sisi haibani adudayda kaidoga harakanda hujikti RBI na semtokre ko sise sumaina paisa nungsagi kono tawnabase nungaite ko nungaite duna night time gi tawbase night time gi se tawrogum si na 24 hour loi oigre hujikti sipudamak se kari oigre ba 24 hour loi oigre ko 24 into 7 loi oigre harake ko sigi kano se hujikti matamgi habaduma leitre 24 sisu 24 into 7 oigre sisu 24 into 7 oigre sisu 24 7 oigre 24 7 da nga to oigre hujikti matamgi value leitre but tawadu paisa da depend tawi ko sise habadi IMPS na paisa je kedauga lupa amadagina lupa lakh manga phawgi ko kano da thara range da thara ko adu taragani mangona changrani ko karigumba lupa se adi ayamana sige NEFT study ai is soira bataisbo ko si NBCCI natte as ai sorry sise RBI oidoni aduneba NPCI degi ama kataneba si IMPS kataneba sidana 1 to 5 lakhs oidini ko 5 lakhs yare ko paisa do 1 to 5 lakhs ore adu duga sisina ase magidi paisa se up to 10 lakhs oibo ko SBI katagini atopa bank khara gidadi toan loi ko up to 10 lakhs ko SBI degi reference lawragani adu duga sisina paisa yambida 2 lakhs above tai tare ko ngasai gido sali ko 2 lakhs to up to 20 crore 2000 crore sorry 2000 crore bao se thaba ya paisa 20% jo oigre paisa gi amount da khara dang khenare ko se up to 10 lakhs bao ne 10 lakhs te hen boy taraga di kanu da RTGS se sakhra dawni ko aduga 10 lakh ki makha oi taraga di NEFT da tha doini ko aduga 5 lakhs ko paisa macha masu gi di kado IMPS or so ani sidagi karamba khandoino haragadi ka ani sidagi karamba khandoino harse sigi mong je sigi style je kari style mo oigi harakanda RTGS di pura bullet train ni bullet train habadi kaino yam thu bine bullet train gi style no oy masis di courier band go mane courier band aduga ningsing bada nungai na ni ko ina smaina igise masisina motorbike kumani ai zona re si courier ben bullet train wa gidam ne sona gan sisina bullet train kumani ko sina bullet train aduga sisina si hujibe do courier ben sisina kanagi motorbike kumani pot macha gumba puba yam thuna puba poti macha oiba aduduna IMPS na taweba ko poche achobo oiba si ayamana GP gumba se ayamana GP dagi thabase IMPS ta loi tharakani ko paisa do GP gi dadi se 5 lakhs dagi hena edi kano to baya de khote kana kasu rule laibani ko ado payment system atopa GP na taba oiraga su si payment system atopa oiraga su yai ko si GP khata na ko GP natraga any other payment system like internet banking ATM ko ATM or su yai sigi se GP natraga su ATM or su yai ATM natra haraga na internet banking ko internet banking or su yai any aina apama paisa thabagi
system dani ko aina GPA khatang lokhat pa ni GPA gi de INPS ta loi chat khrani ko motorbike ki se sida ista ado kamai tawge hai aina motorbike na hai ji kaino anytime paisa tha ba yarani paisa da bu lupa ma degi lupa lakh manga ba gi manung da tha doi ni ko aduga NEFT da chat pa hai se NEFT da chat pa hai se lupa lakh manga degi hel ta re di NEFT da chat khrani ba NEFT se ka dog har kan up to 10 lakh ne tha doi se ko but tawada ma ma gi khu tha se kamai dog har kan every 30 ko every 30 minute khudingi tha doi ne ngasai 30 minute mukti waiting period lay ma 30 minute phot haibidi ai hujik thagre da ko paisa se 30 minute le ga amu pulap pun amu tha doi ne mai su 30 minute ki interval le adu na bu koina courier service ai ni courier service su paisa matam kidang changi da ko tha ba khot pa matam da 30 minute changba degi 40 minute changba mai changi da ko adu mai na khogi kai ai ni chang doi ne paisa se tha bai se khogi 30 minute changba 40 minute changba adu mai na adu magi di 30 minute round le ko 30 minutes ko sidi anytime instant ne ko madi instant ko madi ka dog hara kanda 30 adi magi at an interval of 30 minute interval le ga to aduga corporate kumba adi paisa nung sa yam pai ba mi na paisa tha ba paisa cha acho ba tha ba tu 20 crore 30 crore 100 crore ga tha ba mi adi corporate ki bank company acho ba gi di bullet train da tha ne kai no ma ju instant ne ado paisa da bu khar changi ko ma di paisa tha dok tha den to ba se fee yam chaw doi ne bullet train da yam na luxurious oi ba pot ne ko fee yam chaw courier service su fee bi di chaw in ba taw da bu fee ma na khara pik thai asigi motorbike si di fee yam pi ko aduga sidesta sida leire ko choose tawgrani ko smaina 24/7 da loina mak RBI na loina mak taw na mudi hai gre hana night time day time na leira ma to tawgidre ko IMPS NEFT da loina thara ani yenga si ko kamaina thara ke do kano da IMPS ki jahani yenga si ko IMPS la ni IMPS na kana da thara ani IMPS ki di NPCCI da natra IMPS na ngasai gi pause ngasai gi pause kari pau koi gi 5k pu hai sen 5k hai ba pause ko sigi IMPS na NPCC da thara ani NPCI da thara ani NPCI na kadogara kanda NPCI na check tawrani haibdi NPCI na sabani da IMPS adu na NPCI da thara ani adu duga mara check tawrani NPCI na check tawrani adi magi format to chumra mana thare paisa de kadora format chumra format to chumma magadi phare check format ni mana check tawrse ko format to chumma di NPCI na kadadorani magi being to kraida kraigi being ta koigi nasai sise being tagi kano dagi ai isagi being tai lai ni ko sise ai kano maharagi si maming thonjalagi si A gi being na haragi ko A ni sina B da tha doi ni da ko sigi being se A gi being na AS being na si ko aduga B gi being da tharak toi natra NPCCI na B gi being da mara B's being ko B's being thaga doi ba receive to doi ba hai tare receive to ba being to da chalani receive to doi ba being se laibra laitabra hana check tawrani ko lairame hai taraga di NPCI na laire thagre hai doi ni ado laibra laitaba check tawraga halde halakte B gi being se da thagrani B gi being se na kadawga hara kanda khoi gi account se exist tawbra mana thare paisa se B har ba mi jibo aseng bai laiba charo ko account exist tawbra check tawrani ko mana check tawdoi se account exist tawbra ko active active la date oirabra ko date oirabra natraga
receive to baya bra receive to baya IMPS tagi thara ko paisa che ma receive to baya bra khot bra ya bra ya yare si ma'am ji la yes hairak taragadi yes and hairak taragadi ma je credit to gra ne masai gi credit te ko masai gi 5k do credit to gra ne rupees 5k do credit to gra ne credit to ba di 8 to gra ne ha ba di ko paisa do hapsan gra ne ba se B is ki bank hapsan gra ne kyan dai ko NEFT की थबक से हो N नती सर ngasai gi IMPS की थबक से sen 5k है से NPCCI ना लानी NPCCI दगी B की बैंक चलनी B की बैंक तगी account तो exist over court पर check तो रखना पैसा तो थाजन बिरगन चक माना ना ngasai gi sen PK से ngasai gi NEFT दगी लाग तारगदी कराय कराय चंगनी हाब दो येंग से को NEFT दगी लाग तारगदी यान हाबदा RBI दा लानी NEFT की दे कदरनी RBI दा लानी RBI दा को RBI दा लाप मतम सिदा 30 मिनट चंगे बा 30 मिनट सिजे every 30 मिनट को कईगिनो है पैसा से पैसा मीना थारो पैसा थारो है बजे मतम कुइने याम चंगे सर्वर से ama muksin smai sum tawri ne 30 minutes change ba round ma trip ma chatna mo na matam mangonda ju sida so hairak to ni sen 5k sai sen 5k abi da 30 minute ko dingi sen 5k se chatpa ya doi ne once chat ki ba doi tare ga 30 minute le ga chatpa ya doi ne admai na RBI da thara ni RBI ne ka doge hara kanda koi gi group torani mana grouping ko RBI ne tawdi se kaino bank to ko bank to B gi bank se karamba bank to no ko grouping to raga bank me am thagra ne swaina bank me am to ko bank me am chakki ni si se ko bank karam na grouping to ni grouping bank hai se RBI da lak to se kaino 30 ke khudingi ekta postman da post ta koi gi chithi am lak pa gi type to du gi style do ni ko 5 sen 5k hai se 30 minute khudingi chale hai se sen 5k se ai ngasai 30 minute to da mi me am paisa tharam gani da 30 minute ke gap to da mi me am paisa tha se bank makhan yam gani da na ko adugi bank makhan me am jing do mana RBI da loina muk chat ki doi ne ngasai 30 minute ta loina ma lak information ko 30 minute ta RBI da la ani RBI ne grouping da ni bank to gi matung ina adu duga bank to thagra ni ba duga karai da ngasai gi ai gi di B gi bank da chatoi na tro ai gi ngasai B gi bank da lak toi na tro B's bank ta mai gi bank to da chakra da ni ko 30 minute to tharak pa mi me am du gi loina mak to ko adu duga B gi bank sina adi kadoga hara kanda sida RBI sina B gi bank se da grouping to raga mana kan to ni credit instruction ne ko instruction nam su pirakane ba paisa do hapchal lo haina ko credit instruction hai bedi kaino RBI na harak to se paisa tharo haina haire lupa 5k tharo on haye tharen je kano paisa lupa 5k do nangon henjal lo haidi B gi bank ta hapchal lo haina harak to ni ko adoni ko karigumba RBI sina karigumba magi bank to phangba ngam da taragadi user do dam halak to ni ko ngasai gi bank to da sigi ai isa gi bank to dam halak to ni ai isa gi bank na transaction da fail hoye na mi da dam khai gi ni ko transaction da fail hoye adigi RTGS na mukara kamai to do ni har kanda RTGS is RBI da ni ko ma chatu se ko RTGS is RBI da chatu ni masu RBI da magi di 2 lakh natragadi yaroy ko 2 lakh ko 2 lakh kumba 2 lakh ki mathak ki amana sen 2 lakh na kumba hairak taragadi mangonda laani ko sen 2 lakh ko sen 2 lakh se RBI da laani RBI na mana ka dorani function se balance ana check dorani paisa je mana haisibu payment to haisibu balance ana check dorani balance leibra leitabra magi se ba ko check balance se ko mana crorani tha hai so mai bank account to crorani lei ja lo ka ko adagi validity lei moi gi tha ba khot pa gi se ko validity validity yaudri ba sala ko
adagi bank se leibra leitabra bank availability ko sorry ability ko adagi sigi r adna asi je hek phangmadagi RBI ne kadorani ko RBI gi central ledger haina ma leyo ko ledger RBI's ko central ledger paisa si je RBI gi paisa thabak tawa mi amani ko RBI gi central ledger hai ko mana adi kogi bank transfer to hondoi RBI gi central ledger hai se bank se kana no ngasai gi bank ani se sigi dai da bank ani lai doi ko bank ani se kana sender gi bank ha bam A gi AS bank to ne ko B bank se ne da transfer tawna se ya han doi ne ya han se kamai ni hal ya kanda mana RBI na ledger oi hai tar mana mediator oi bugumani ko RBI gi central ledger na mediator oi rakanda transfer to na handoi ne paisa se bank ani se direct tor sidadi RBI na direct instruction to pi dana ko B gi bank ta sidadi RBI na direct instruction pi ra roi ko RBI gi central ledger na tongan thaba sinagra ne central ledger sina A gi bank ka B gi bank se yana halaga paisa thadok thajin smile haire khole hairaga A gi bank ka B gi bank ka mabani se samna handoi ne this is a mediator gi thabak tawiduni ko mana mayai da chen ba mi du gi thabak tawdoi ne ba RBI gi central ledger sina aduga bank to transfer do tawnagre haragadi code ama lani ba si loina ma paisa tha gi rupees 5 credit loi tawrani ko sidasu rupees 5 ke do credit tawgre haira ani sidasu chamana na sidasu credited tawgre haira ani ko credited tawbagi message se karai da chatkani bank ngasai gi bank to da chatlani karai da chalani ko instruction ama laani sidagi 5k se hapsan grabani he hap loigre haraba matamda karada laani ko success oibra ko failure oibra ko adagi pending da leibra ai paisa ja thadok paisa ja thaba yadabra khotabra pending da leibra se karai da message thagrani kai da ngasai gi mo ai yorgane A da thagrani A haraba nupa da thagrani pending oi success oi failure oi ko dai 5k to thagre 5k to thade adu myam jing success oi adu dai da ai gonda message ama la ni kari message o de kano da lak to GP gi message thaga kana bank na ai gonda message thare idana rupees 5k have been sent to this if it is not done by you contact the bank ka ga haiba do adu do la ni bai gonda message ko si ga tana thabak se loidri ba kai do ba si ga tana thabak se loidri ba CBS ki thabak se yam watli ba CBS ki thabak se khara leiri ba karam thabak leiri after this kari reconciliation aina ko reconciliation aina ma lei reconciliation se double check to bai ni ko si jena double checking ni ne double checking to rani gyan tai ko CBS aisina thabak khara tawri reconciliation ko ado reconciliation tawrani haibadi check to ngasai paisa thagi bidu se na chumma ba khola ba ka haina tawbado ko adegi thagraba thadabra chana dabra haise recheck toy ko reconciliation sina CBS na CBS is a bank ani maki adum oirani ko amagi bank ki su paisa tharak pa ki su paisa loction gi ba ki su ko aduga kadoga harakanda kari aduga CBS na final update tawrani CBS final update ai sine kaino harakanda paisa je kaiguma thagre successful oire thagre hai taragadi ai gi paisa do na adjust taw chalani ba masana khudam oina aina paisa je thagre paisa di mangon da hani yograne ba ado paisa je mangon da yogra kanda ai gi message la tringa da ai gi bank da paisa je dum yawra leine ba paisa je sigi reconciliation je tawraba double checking je tawraba matung da khaktane ba ai gi bank na
paisa thagre ai khangduis ko aigonda message tharak tuis aduda bana CBS na final update tawsan grani aduduga check tawrani kholani bana ai paisa ju sumai tawrakra ai paisa ja amana thaw haibra khotpra kai ko sumaina lei reconciliation tawi ko CBS aduni sigi IMBS se mamang chai 2023 da mamang chai nate EPFO the hangare ko sise EPFO EPFO exam da hangare 2023 da ko aduna atai ju hangakpa yai ko atai ju hangagadi pasallo ko adumana aduga sise nataba IMPS NEFT RTGS nataba atopa amasu leidi leiri ko atopa amadagi mamingna koigi saida adum iramage saida idrasu yare sise natabida atopa page amada iramage ko hayeng tawrase ko masigidi sida losalase ne chetat khidaw male pung ama tasangre ko ne chetat khidaw male message to support and okay hayeng tawrase sigi matung negidi ko masigidi sida losalase thank you so much have a great day ahead ko hayeng tawrase sigi makha tabse